Pamirsa Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bangli ngunduhang majang kerama mangda yatnya ring pengelalah COVID-19 melarapan antuk nelebang protokol kesehatan. Ini ke ucap kebuatan pisan napi malih ring tengahing pengerau Nataru. Menurut Kadinkes Kabupaten Bangli, Dr. Inyoman Arsana, mobilisasi krama ring tengahing Nataru ketarkan incap, utamanya ring genah wisata skadi kintamani genah sane dangan rame. Puni kemawinan pai ketandane nguduhang majang samian krama, mangdane siden lebang becik protokol kesehatan. Rumasuk ngangge masker utamanya majang ipun sani kantun sungkan. Sahe mangdani rajek ngwacikin tangan ring toye sani mambah. Dani taler ngelingang majang pengelola destinasi wisata untuk mastikayang genah ngwacikin tangan mangdani kasiaka yang becik. Dani taler nyarengang krame mangdani nyangkepin dosis vaksin COVID-19. Rawi mangkin Dinas Kesehatan Bangli Kantun Madwe akeh stok vaksin COVID-19 inggih punika 5 tali dosis. Ayan vaksin kasiagayang ring PSC Bangli. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.